Assam Hills Area Development Minister Karbi along kaching thur akam ke claim ke cheng. KSA tum khoti along naga tuma phan longli ka chojora pathak lam hoi kipi. Difurang supialang drugs ke jorla pen ke chot tuma phan KSA long photum kinap dun long la pen police ari deng ka hodai. Karbi prime time along beni level urban kropi kadogo be phanta karnom pajer iglo non biar tang ton pen arjik tha non hejong hills area development la pen mines and minerals kelong duna cabinet minister sumrong hang Karbi anglong along kaching thura sai pangcheng ponlo Assam Hills Area Development Lapen Mines and Minerals Minister Sumrong Hang Aru Krihini Arni Karbi along nong Sunsi Bukulia Ahawat Udali Lapen Bukulia along Akimia Sai Kikim Jep Hanlong E Somsi Karbi along Kaching Thur Amu Kiklem Pangcheng Pon Alang Li Udali along Hong Parla Lapen Bukulia along Karbi Chokomar Asong Arwa Mai Sai Heng Kikim Kerang Jep Hanlong E Som Therapy Bukulia Town Youth Club Ahem along Kipado Karcha Mailong Chitong Dun Minister Rong Hang Kachitong Arat Pen Kardom Kardi Chipidat Api Non Hejong Harokhat along Tomon Kitip pen apran ke damdang banghinya phan inut pen lak pli a check atangka kirap pajer pon pharo arat kachitong amailong lokachari au somar lapen kisukyu ne bang phubang phiatuma phan dihin suri phopho kirapta pajer pon thu mailo emati is Karbiang long BJP amai poroton teron em khonsing rongpi MEC ram singh timung lun sing teron lapen BJP kongchun bang ajet de lapen arwe sang hotum chitong dun rinti Khotkhoti police station angkang Khotkhoti Gotam Bosti Adung National Highway 39 tawar akung along kidamtang chiklo ijon aprang malompen chiri thomkep along le em barim ramsing ingti lapen moniram rong piatum chelangsi la solong le JCB pen pasursi pachiklam lo non la solong le joy pen naga lapen bengolia tum phan chojor inghu bomlo Labang solong le chiri isya long lak krip hodor ben jorbom si non ansika puti sera lak phoke ban chojor tang loputa birta long si KSA Bokachan District Committee atum adima long pali dam si ahokalap kachini ja phan dam lo la so gut hadak ke dopin an KSA atum pen lam chi hililo aphi KSA atum ta nat pen birta chilo si chingrum lo Malik kun hoy Itu demo laga. ha Demo laga. Malik কোন হয় বলে Itu মানে নাম তো নাজানে আমি তো itu ঘর ঘর ইয়াতে মানুহ আছে itu একটা নাগা মানুহ আহে এটা বাঙালি মানুহ আহে নাম তো জানে না বাবু তো ঘর কোন কোন আছে Dimakur এই তো বলে গুৱাহাটী আছে বলে কইছি acha বাঙালি তো রিমোট আছে তো তাই তো কালি আহা না কুকুর দিন আইছিলে কালি পানি গিরিছে আহা না কিন্তু আজি আহিব কি জানি মতে হাজিরা দিব আপনি কি কামটো এটো বাঙালি মানুহ আৰু এটো নাগা মানুহে লগাইছে না না কাৰ্বি মানুহ তার দুইজন দিয়া হয় KSA tum karjupati to hut hadak ke dua tumpen ke than ke naga lapen bengolia tum ke nam duna long le lapen moniram rong pisi donon pura kapin khat pusi pachini lasila swala ma putha hokakang sai long nang jipura KSA BDC head office Lamding road KSA inglong pho SYC atum chelang pen Khotkhoti police station along isilam hoi pipon det lopusi KSA BDC amai pu raju ingleng pen birta pachini GGKSA along Klembang P Sami Diparong PP Indigo Aviation along cabin crew kachipalong dun pen Karbi aradapha nongmi kewan pia pot GGKSA pen aruni phai krihini arni GGKSA sa hemalong karchwa sai padopon mayalong sericulture inspector longki timong tachitong du Alangli Language Communication Skills Indigo Aviation Head Office Delhi long Charlie Dun Tang Det Pen Puthot Aruni Phai Sirkep Arni Delhi Rong Spi Hotel Kiran Shri Portico along interview kepadopon along chipa undun pen cabin crew mate air hostess kachipa long dun Northeast pen kadukwe bang pharu hinia bang phiatum satlang pidun sitame bang pho ansi undun chot bang phong mu pen sami dipa rong pipi ta inutlo alangli matriculation ang denke Calvary Home Academy difu pensi chipa onlo la pen Puthot Guwahati Icon Commerce College pen graduation chepatanglo apitu Master of Commerce ang denki Indira Gandhi National Open University Guwahati along si Charlie Dunbom alang li Pomen Shiva Prasad Rong Pila pen asar piamen ke Ruth Bepi alang li Hem Dongkamukam Gilani West Karbi Anglong nan malam sopor phandina pharman bir daming tumadik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dinamo Piputhal Bir Talong Bangtholo. Difu Police Station ki parlong kang aruni phai krihini arni banghini drugs ke chola pen ke jora bang photmo phan KSA inglong photom pen kine pudun long la pen police are den ka hodai pona bir ta nangli Kedaptang arni penta KSA tumpen banghini drugs ke chola pen ke jora bang photma phan kine abdun long apatai do olo setami alang li tu monon phet ke drugs ke chola pen ke jora cyclem khelo pura lam chaka chipia jok jok pam pilo Setame puthot drugs ke jor thuala arjulong si KSA inglong photum pen banghini drugs ke jor atuma phan nebdun check lo la pen police arideng khodai dun si lam hoita pabon lo landing kolbra landing ana jaga tu landing railway station osor ki naam jar pra lo ene moi kaku buli mate landing railway station osor pra yate mentu das ki ase mentu das e bojarot etu santosh likhi kore bojarot santosh Banghini drugs ke chola pen ke jor atuma men Bharat teron ahem rong chi team Difu la pen wai song terang ahem rong tharwi Difu pusi chini dun an parta bangithom drugs ke jor atum moni timong ahem thadoweng Difu la pen chuknu be ahem rong mukrang Difu la pen ke kajol nat panbari Difu atuma phanta ke sing long phostum kinep dun long thobir ta rip dun long Business Association initiated anti-drugs campaign, and today in the daytime we got 2 drug peddlers, and as per their information, we got another 3 peddlers who were involved in selling of those banned drugs, and then we also got more than around 350 plus capsules with them, and after that we are also looking for some more clues, and then we might be able to apprehend, and then we are also thankful to the law and order authority that they have they are trying to cooperate with us, and we would like to appeal all the public to just inform us of any clues regarding the sale of this banned drugs, and then we are doing as much as possible. We will be capturing them and for the betterment of the society. Basinkron English High School ahem non hejong tomon arwi ke thehut tomon ke japlina jok langpher MSc Ramsing timong phan towar ka chulang rin tia birta kadni salong birta nangli
Langsumi P Education Block ke parlo bukulia megbia thoi Basingkrong English High School along kidam tang arni tomon arwi ke thia hearing tang rang ajok a school hem amatsi tomon oi ponjab lo non amat osumara tuma phan lokithan je phan kasik sak thetan lo lasi langpher MSc Ram Singh timong a hin pen birta nang enrai son te messenger pusi school SMC la pen thanbang ke hoi tum pen kachuning ripon padu pusi birta ripun lo Dirta bangila maskang ton boniklo domi thakme kurang thu